breakfast. Isisu sithi iPhone connect. Ithi ngizogijima ngiye emsebenzini, kodwa basithi saldo zero mfowethu. Ungani uthi asihlala ngane, nithi ngiyaqhamuka ngakaphumi. Ngithumela i-voice note every day, iphetha ngithi ngingahleka ngane. Ngilangekada ngibuza nge-Wi-Fi, uma iphela impilo iyameba. Ngilangekada ngilala nge-Wi-Fi, ungangibuza uNkulunkulu nge-password. Ngifaka ama-earphones angasebenzi, ikhanda ngathi ngaleli ngoma. Umphathi uthi usebenza ngani, ngithi ngicabanga kakhulu boss. Ijinyami iyakhuluma, isho ukuthi sekuyisikhathi sokudla. Isibuko sithi uyakhuluphala, ngisithi cha ngikhula ngemali. Ngidla ngedatha ngibuza nge-Wi-Fi, izikweletu zimi njenge-debug. Ngidla ngedatha ngiphila nge-Wi-Fi, isho nogogo uyabuza nge-hotspot. Uma i-Wi-Fi ishona, nomndeni uyahlakazeka, wonke umuntu uhlezi ethule. Sekube buya inethiwekhi, ngidla ngedatha ngibuza nge-Wi-Fi, impilo yami iku-online. Uma ngaphendula imilayezo, ngisuke ngingena ibande. Hayibo.